Memo akwaba deba GCN page so meeting ede adwoa search. Misro subscribe to my channel. Found some ya bell on so. Ube a notification and some episode have you been be eti and asa ube be ashe. Ye wo match busumi mu. Na ye nenim se edu match a e na ye de e kai Ghana woda. Senia obia e woni manta wodi ne birthday no. Sa e na ye du match a ye kai Ghana woda because 6th March na Ghana from Penifa said be omo enyo baby ko omo eje fa hodi ede ema oman Ghana nti every 6th March bia no ye match e wo Ghana hanom ede e kai Ghana woda na ye wo match ni a ye kai Ghana woda yi na Odi Ahen kan ye boa a o ye adwuma e wo Peace FM omo eye program bi ede e ka Ghana bakosem ede edwendwen Ghana ho se na Ghana betu empon na eno na o kire se planting for food and jobs His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo na MPP aban aba no ade papa nti yenso mu yie na yenkura mu yie na yenhwe se youth no omode omo ho bagim se ne ebeye planting for food and jobs no ebekoso wo Ghana hanom na Ghana etumpon akonenim na ne kasemu na o kire se emu ayedi wo Ghana hanom bebre ye craft China na yedeba ewa bra Ghana ye wasase kakra asase nyentem na asase de bebre da hakwa a yehu de ye na nso ye kra emu efi China na ye de ba na Ghana hakra emu no kra ye dua kra Ghana fo na nkasa ye ti memfu no ye ndi because ye baka say Ghana fo na edua oman be ne yetimi na ye wo ma chi mi ya ye kai Ghana woda enti no ye dwindwin Ghana ho se na Ghana be kwani bi na Odi Ahen kan ye boa HSS sadna Ghana ye nenye se Ghana betumpon na ebekoso a ejina ye nso de bia ye ko school kra de yesua nsamfo dodo Odi Ahen ka HSS yesua nsamfo wo school papa English na social studies na hwan yesua hwe nti obekɔ school ni bewi o ma me bɛbɔ ko ka fiti mofra bi me akɔ university bewi na wote ho na se bi wa useless wodo ye hwe nyeye untu me nya hwe because eniema yesua wo membu no emfaso bi eni so na o kire se eniema anka ye teacher se o mo kyenyen no ebiti se agriculture na science se ne be ya science ni betu dia ye bibi agric ni so betu dia ye bibi ene Kwame Nkrumah University na kona kɔhye o mo nye hu na no COVID-19 ye ba Ghana ya tena se de na ya hye ye nsa hye ye nantem ye twen sa brofo no ebeye aduru ade abrɛ yen ebia ne sa brofo yo mo ye vaccine de ba ya yes ye ngene because ya brofo na de ba ye se ye Ghana ya de a ye na nkase etumi use ya adwen ye use che se adwen yankopon de ma ye no ye de ye bibia anka Ghana ya koye ni papa ka ye tumpon ankasa because ye sha ye wo cocoa ye wo timber ye wo gold we have everything in this country but still country no enkoso enti ye wo match ya ye di Ghana wo dey na Odi Ahen kan ye boa o chese it's about time I say planting for food and jobs His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo de aba no yenso mi ye na yenhwe se ye de ebeye adwuma na eba ne sa na yenso ye betumi ye tumpon na ye bibia ye be kra efi o man foforo so matches ye kra edua ye didi we di yes bi kra ye kra efi ba bi na eba o man Ghana na yenti ensem a Odi Ahen kan ye boa de etudwa planting for food de papa ye mi adwen koso politics no emoa yen Ghana ni abrantie oya de ne yempa ye nhye ni kunai ye koyi na hweho tax akese kodwodwu na hweho obi antime nka okan ni besi wo ai ene sei omode me call court police ni ka tia so Odi Ahen kan pa chop me say debi me mpa choda ommo meka onyele me nyame na hweye makuma mu da wo pete bitiri mu asem nyame nko ane ni mo Ghana na de masa onno nchen me odo Ghana benso me do Ghana oti wo ummi adwuma onya hwe obi kobi a oti wanita odi ase ne so wanyina painting na bamubu a eda form team Kwame Nkrumah ba hwe wo Ghana Odi Ahen kan me nka hwe biem boso we Ghana man ntema makase e bopura gu ho Dr. Boama moni yo wate. Rapping is part of informing the good people of Ghana. I was say Ghana ni bia nya ne mugidie. Me say, ubetima trankra ha ayen enwa aye biloni. Enwa imre. Oh, yesela boso me say ya nto antwene a ye beka sa gu.
Yanchira hio. Debi. Brofo me ba fra kuma ko school gina P4. Na school bag it ne kon. Brade. Dan me fra ya akua bra teacher ne wo me yibu kunu bi akufi. Ah, una ko chira class for ni na de. E di ba ho a. Oh, man, this is a books no me de kwa me dwene ho. O yam teme hyew. Ese echenkwa creative science. Sit back sir. Enyoma obetime ode wadwen be creative bibi no aye. So me papa ose kwa me despite ye example. Papa. Hwe papa yi otena ne kokoam na wadwene. No the this way aba. No the need fufu aba. Need abenko aba. No mutu nchen. No the radio aba say radio no monka akankasa nipadodo ne tiase. Wo women from creative minds. Potential minds they build your mind no. China wa kono mo kabrofo order. Germany mo kabrofo. Italy mo kabrofo. Debi enso ye Ghana ni de. Hey, the boy is not civilized. He speaks too much tree. Was yakwa. Nipana ni miade o kan krum kasa. Kan eno kra de wo school na wo katwi a ye boma. Mrs. Ankwasi ama no maboy no. Se nenye se mpanifo no me akachicha kwa me. Kache ku hu we can to destroy. As long as it's not coming from our camp, we will not agree. Those who were smart enough, they left. Mumbisa Moho say, where's Kwame Ahoy? Where's Atu Ahoy? Those people that the NDC for Nankasano, the real main NDC for no Omo Ahen, where are they? Why are they not on this journey with you guys? I don't know in our tiada. Because someone will say the current situation or the current state of NDC, you know, problematic. To me, for ye bibia mani ye. I just yanko kunipa, yanko shiade, yan tiasia, ye per boys. Hey, let's organize boys, no more jama, and the NDC for beba. Ye diobia kokot, ye penipa kakra no ma party t-shirt, and ye kudinechi, NDC for beko. Hey, and so share ho, and yashi, ye beko mufengu and yanko. Hey. Sa intimo de bia no we na bukashi eno nko a da bi nye na bukashi nko a NDC enye na bukashi nko a to da mo mama dwene no enye adwuma mo manyankopon na ni onyam ndadi se mo de na adwene odem a mo no be ya adwuma sebe some of you mo wonyansa chen sami jamfi enso sami jamfi be ba be ka asem a kire no wagye adi na no mo na wo de be ya adwuma. Inko si da ben. Mo be kokot afi mo wen mugase eko. Mo wen mugase a afi de mo de to mo. Okay. Now, me ba ha na me be kasa. Na se manka me so me party asemo a. Mr. Ayi Kwakuado hold no ho say president elect. Into my question to NDC people, they say, what was your motive for trying to tell president say he shouldn't hold himself as president elect? Were you expecting a power sharing? Were you expecting, say, since that is the case, we will power share until we finally find a substantial winner? I still don't get you guys. At the end of bia, minion way be biano, say yen tro, say yen nada, say ye wickedness, just say like nothing better comes into their mind whenever it comes to the development of Ghana. And so will be bia bonnet. Now, no. And almost signed the question petition. I'm taking you guys back because Ghana for me who say some of us ye mu bebre no ye yare awiefre ya de we ye ho asetena pa no e ma ye free ade entem because se wo de sum for 4-5 years na nyame adawro ma wo bi aba na se 4-5 years wo te han mu a won ko sum mu na nyame ama opportunity say koda se nipa ya se we tumi de han ya si wo so from fie 9 na sa wo kokoto abetia na say wo pede odi dum so eba ye ma wo business say ye wo mewu ye yi wo kunadi e wo adwuma ye yi wo yire di say hairdressers for barber for wine ice water for ice cream for ni na ho kire omo. And these are all people that are in Ghana, and anyone that was in Ghana anybody that was in Ghana during the Doomsaw time faced it and knew how devastating the Doomsaw thing was. Inti se u free sa ade ni mu ni na afi na se mfie 920 because na na akufo ado aba wo kan esi so wo light ye adwuma wonya ayi iron de to ade e say wonya light di sua ade enti no o wi afi se na wo da sum mu a then you mean say we really